Di Phuklap along Karbi rong asaramay matichi hekpen KRAA pen lumbajong rong asaramay kanipon. Arkoy ni phain korai siarni di Phuklap along Karbi rong asaramay matichi hekpen KRAA lepen lumbajong rong asaramay pen mai inipon lo. Bang somai long mai phukor sing rong hangpen kaning jepon ke lumbajong arlo kadu kawi bang pharu phora phokebra phoan rong asardo. La anang bong pen bini bang pharu pli an ke rong asaratum nang chetong don lo. Lapen Josemet nonomat Karbiang lo Autonomous Council pen rong asaratum aphan certificate kipi pacetang et ilang. La sojok anutin abang putin arong asar aphanta certificate kipi pacetang et nang jipu alam thi jong ponse me ke do atir sem jipi pon lo. Labang somai long alu hisar puaman pen jakas amepu coursing teron lapen HDL amepu sizing rong piatum chetong don sik me ardi pidot. News report Lotikimi News Karbiang lo. News kebang kote asini tum Karbi anglong rong saramai pen cukup datang 27 Desember kasihut kadoi appointment kilong tang bang pharusira bang thongkep lasong bong pen tum Karbi anglong rong saramai kara tum bang ni tum long lo bang pharusir bang krip phokras appointment long lo pen ni tum ki ong dong kinota lumbajong along ke karatum si om lapat pini ya mai ta la sini tu padu pun aja pini dai por me kelong le tum tu ulang lumbajong along kadok we rong pharu phora rong hokebra ho ando asi pini nang je tong rong pharu pian dolo asi kismana tu ke bang we tu tulang si hala tum tami ni tum ki bang aji phasi don ki bang ilang itu meeting padu po asot paponet po kadawe phanda lasi non nilitum jitu appointment kilong le tumhada me penap dik ben masih tum cheng bot bolang le tumhada kedoan appointment palong labi masih tum la lumbajong along kedoan arong asar phanda nitum sidai tu chan bolo tum Karbi anglong rong asar mai masih sini tum doan phanda appointment palong aju bot ko